ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯏꯌꯥꯔ ꯑꯃꯗ 3 times ꯐꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯊꯪ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯡ 23 ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯡ 23ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣ ಶ್ರೀ T.H. ꯕꯁꯟꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯤ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯕꯁꯟꯇ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯝꯄꯥꯎꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ 이리게이션 ꯇꯧꯕꯤꯕꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯧꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ 100ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ 100ꯔꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯥꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 118ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 118ꯒꯤ ꯃꯈꯥ 119ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 208ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 208ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯔꯨꯜ ꯅꯝꯕꯔ 17A ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯁꯟ 3 ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 174 of the Constitution of India. In every calendar year, the Assembly shall have not less than 3 sessions, namely the budget session and the autumn session and the winter session, with minimum 50 sitting days. Yamdrabada hariba session ahumse minimum 50 sitting days ki manungda masik karigumba akhoi matamdasu adum yauba yawi yaudaba yawi business leitragadi adumai tawra chali adomda nate akhoi na thamjari sina yamdrabada budget session autumn session the winter session se masi phamgadabani haibase article 17A rules of procedure conduct of business rule number 17A gi makhada piriya hariba potse masi congress na semba yabnate Sri Okram Ibobina semba yabnate the ngangjariba ai isana semjan ba yabnate masi aina ngasai hajariba constitution na piriba article 208 ki makhada semba rules of procedure conduct of business Manipur Legislative Assembly gi rule 17A na haibani hadana ai sumaina sima thamjage aduga masigi lairiba hoigi sigi sima thama matung honorable law minister na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 118ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤ 20 ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ
भारत सिदा फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट दा असेंबली की लॉयर क्वाइदगी अवांग बो पार्लियामेंट से मसीदे सिदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ना कोई इंडिया से लान लाक्तोरे इरांग होरे आई थबक चिले मसी पार्लियामेंट फमरोय गा से हाइबे याब नते मसी हाइबे यारोय अदुमाइन तौदना अखोई ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर हाइजब तारे श्री टीएस बसंतना मसी लॉ न यादे रूल न यादे गा हाइबे मसी यामना ngakngai oiba haib tare ai honorable श्री टीएस बसंत से यामना नहा हाइब तारे लाइक ला सु यामना हाइबा अदुगा पॉलिटिकल बैकग्राउंड फजना लैबा अदुगा मसासु अखोई लॉ की सातनी हाइना ai adumai tai ai mau yamna ekai khomna bani adubo CEO na khoi gi lai lai su hairaba aduga political background gi horokpa aduga law gi satra su ama oiraga basi ikhan khanda dana hairak pase basi lai bak thibane haiba tare akhoi gumba lai lai su gi mangan yamna phanghodaba mioi sina hairaga di karaino haibabu basanta gumba lai lai su yamna haiba aduga IPS pau oirama ba amana hairak pase basi yamna lai bak thibani haidana ai basimba thamjage aduga loinana अदुगुम्बा नहानगी मिफमदुदा हाइबा ताई अदुगुम्बा मिफमदुदा खोगी प्रेस नोट हाइबा ताई लॉ डिपार्टमेंट ना प्रेस नोट अमगा थोकतना तौबसे मसीसु यामना करि हाइनि हंगनिंगाय ओइबा अदुगुम्बा प्रेस कॉन्फ्रेंस तुदा अखोगी ऑनरेबल मिनिस्टर गा जदगी एजुकेशन की कमिश्नर हाइबा तारे हायर एजुकेशन अदुगा स्कूल एजुकेशन की कमिश्नर अदुगा लॉ डिपार्टमेंट की कमिश्नर अदुगा अतै स्टाफ का पुन्ना फमिन्नरगा parliamentary system of democracy da chatnariba akhoi gi political gi decision gi warep ka lobada adugumba commissioner officer sing phami base masi civil service conduct rule da ayaba piram gadoba mande aduga masi da yamna ngai basina hairiba sidai sida moina law department na akhoi order amaga thoe law department na masi da order na te sorry akhoi gi press note haiba tare law department na numitu da khoi press note ama thokpugi si masi akhoi gi haugi ba kari sida mai se press briefing by the MPCC at its press meet broadcast in local cable TV network held on 21st 12/2024 regarding failure to summon 3 sessions of the 12th Manipur Legislative Assembly ga haina law department की deputy secretary na gak somai tor thok pose masi yam ngak ningai oi ba hai tai masi tawna da thab am khakne aduna masi am sengna hairaga di akhoi gi parliamentary system of democracy gi chali ba chana kanglon sida MLA singi oi ba legislature gi oi ba assembly gi oi ba session ama ko biu haidana akhoi rule gi matung ina address to the governor of Manipur adu address to the chief minister address to the honorable speaker assembly sida to bukan da akhoi gi law department na somai na press note ka thoga MPCC की मथक तो चार्ज तो वो इन थोक पसे मसी breach of privilege अदुगा contempt of the house मसी ओइगनी है न लौई अदुना मसी अखंग है तानरगा कोई करी तो वो यागदगे है बदुसु कोई मसी कुपना येंजगनी है अदुना आई समांग तमजगे अदुना ngसाई की अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर ना नुमितु दा प्रेस कॉन्फ्रेंस पंप कांद येंथोखिबा है तारे प्रेस की चिन्नाव मयाम दा येंथोखिबा कइनो से मसी आई मदु उक्त पाजरके house or houses of the legislature of the state shall be summoned to meet twice at least in every year, and the 6 months shall not intervene between their last sitting in one session and the date appointed of their first sitting in the next session. Haiba sida honorable minister na hari se masida twice anirak khak phamgadabani anirak taki ta na phamgadabani haidana adom da chakre मसीदा ऑनरेबल मिनिस्टर ना पाथोइबा कनो से पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 174 सिदी 1950 फाउदंग चनरमगा मसीदी तोखरे मसे एमेंड तोखरे करम बचाहिदा 1951 दा एमेंड तोखरे अदुना मसीगी 1950 की ऑनरेबल मिनिस्टर ना हारिबा चाही मदा अनिरतगी हेना फमोय हाइबसिदी चननाद्रबा भारत की मफम खुदिंग मक्ता चननाद्रबा पतलबा मल्लबा हाइबा तारे अदुगुम्बा आर्टिकल 174 दुनी हारिबा 174 1950 से 1951 दा मसी अमुक अनोब एमेंड तोबसे आई अमुक पाथोक चरके अदुगा होरेन प्रेस की चिन्नाव सिंग दसु आई येंजगे subject to article 174 of the Constitution of India in every calendar year sidi kano sorry anoba 1951 the amend toba kano do sidle re sessions of the state legislature prorogation and the dissolution. Number 1
The governor shall from time to time summon the house or its house of the legislature of the state to meet at such time and the place as he thinks fit. But 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. Number 2, the governor may from time to time the prologue 1951 the amend tawraba adugumba 174 article duni aduna ngasai akoina thamjariba ina ahobuda hajariba article 174 gi makhada piriba sigi article sigi matungina ngasai 208 article 208 ki makhada semiba rules of procedure conduct of business da chahi amada calendar year amada yandrabada ahumlak phammo haibado madu masi article constitution ayaba piraba article du gi makhada semba rule na piri base masi tawdaba yadaba ama khangneba aduna aina thamjaningi base sigumba law na su yaraba rule na su yaraba sigumba phamba yabagi ayaba su piraba sida hujik manipur gi mayam na hena khangbi gani hujik manipur da thoiba misi mina adagi yum kai mai chakraba sing mayam ama displaced person na lariba sigi mathak da handak ta inau nau na thokpa akoi army gi headquarter haiba tare aikoi bu ngakpi senbi gani haidna lariba sigumba headquarter sida headquarter da thabak suba changiba kamal babu haiba ama hujik mangi bagi hujik pau thiba khangda bagi mayam manipur da lariba mai ben maira pai mayam na hujik pau tum da chadana tawduna lariba then sida natana haugiba matam khargi mamangda akoi se mamangi November tha gi tang 13 haiba tare madu da jiri da tha ni pan da ngai riba angang yauna chahi ani makhai gi angang sing aduga chahi ni pan da ngai ribi cha isu gumba nupi macha ma gang rape tawbiraga yam tamthina hatki bagi aduga akoi lan pha oina pharaga nupi hum punna angang hum yauna mioi taruk hatki bagi sigumba yamna kini ngai wara sigumba aruba fibam adai manipur da leiriba mi pum khuding maksi sep oidraba praja di lairadana MLA bhawbada sep oidre haidana assembly bhaw phamba laktraba sigumba luraba matam sida amtang mayam si aruba isu sing asi akoi discussion tawdana masigi karamai taruga santi porak sige haidana adagi manipur gi praja miyamna akoi MLA oiriba akoi khuding makta assembly phammaga sigumba irang se loisanaba sarkar sina MLA sing no hoda biu haidana akoi MLA mayam sida ngang iba lawriba sigi yengaga masigi sitting se phamna ba haidana akoi gi site gi akoi na masi akoi gi legislature moina MLA moina akoi gi topum thopu ithodu masi topum thoina khalaga constitution na piriba constitution gi makhada semiba rule na piriba masi gi ayaba se masi tawbiu haidana thangat pasida honorable minister akoi gi law minister na masi law na yade rule na yade ga haibase masi yamna amoromda kariani thoiba irang si akoi nathairaga pubu yana nathairaga thamna ba khana ningdabagi mawongda sum tawbudona ui madu tawi haina khoi longningi maramdi akhoi laibak thiba tawdok se hek thokiba 2003 me gi tang ahong gi matungda akhoi mayam na su khangbire free tv da amukta thokidriba assembly session khupam haiba tare sumnagi minute mapan khata sangna phagiba session adugi makha tarakpada phamgiba session sing da su akhoi issue si oina tongana numit ni humni dang do su naina si ga haibada nong to su naina si ga haibada yagi daba de akhoi na masi delhi da chatana prime minister da amutang honorable chief minister na mang sing biraga khoibu lairiba opposition ruling gi khenabasi thamdana across the party line khoi chalaga issue se solution problem tawrusi ga haibada yadaba haida haruraga na punsi haiba punna chasi haira kan su yadaba sigumba mayam se masigi yengraga khoi mayam na khangbi dungaira khoi di manga khatani opposition gi leise jamna son ba haiba tai democracy da number game ni on out of 60 da khoi manga khaka ba haibisi jamna son ba dugumba masing oibanina akoina assembly kaubiu haibada su kaudaba du handaki akoina thamjari basidi rule na amasung law na piba yaraba ani mangna yaraba constitution na piraba adu ayaba duni aduna masi government sina rule na law na yade na thaidong na bo honori se masi issue si khana ningdaba mali haidana thamjage yes aina sengdok chaning ba ma khatang di mamangi akoi gi matamda sri okram ibo bigi akoi gi matamda su akoi press ta quote tawre anirak khakta phamgi ba yawi chahi amada si laibak thi bai batai lairiba koi gi law department na masi koi da advice to bi ga dabani koi MLA minister sing matam gi hai batai maduda lairiba law department sina ai koi da fazana di rule na sini kai ne hai se madu matam du da koi da su ta ke da ba
प्लस अदुगा मतमदुदा लैरिबा अखोई ओपोजिशन के साइड की हाइगद्रा अदुना सिगुम्बा अमा लैगा हाइनसु पुथोखेबा अदुना मरम ओइरगा मदुदा खंगदना फमगिबदि यावी अदुबो कांग्रेस की मतमदा मदु सोइबनी हाइना लौरगसु अखोइना हंदक उजिक लैरिबा सरकार से थमजनिंगिबदि मियोय बाइबसे सोइखिबा असोइबा अमा तौखरे हाइदना कांग्रेस की मतमदा सोइखरे हाइदना हुजि अदुम सोइना चटपदुदि मदुदी अखोई सेमदोकफम थोकपनि हाइना थमजगे अदुगा लैरिबा मणिपुर की लॉ डिपार्टमेंट असु मतम मतम की लैरिबा सरकार दुदा अखोई चुमने एडवाइस तौदबसे मसिसु लॉ डिपार्टमेंट की अचौबा असोइबा अमनि अदुना अरोइबदा आइना थमजनिंगबसे गवर्नमेंट अपील तौनिंगबसे हुजि अखोई मणिपुर से आइना साइ हाइजरिबा लैरिबा प्रजा सिंसु दुमंगाइरे एमएलए मिनिस्टर सु दुंगाइरे अखोई फ्यूचर उरक्तरे अदुकी मतिक सिक्योर सु ओइद्रे करी नुमित्ता कराइदा ngarang मक्तदसु तोंगा तोंगा मफमदा कापनाबा नहानसु कापनाबा तौदना तौरीबा अदगी होरेन कराइदा तौरकनी हाइबना चिंबा सिगुम्बा तंबा ngamdaba लु मणिपुर की लुरबा इशू सिंगसे मसी खननबगिदमक्ता कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा सेमीबा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस मणिपुर असेंबली ना पीरिबा रूल नंबर 17 की मखादा को यामद्रबदा अहुम लक्ति फमगदबनी हाइबसे मसी सरकार ना फमननबा सिनबियो असेंबली फमसी वारोइसन प्रोंगनबा अखोई खनसी प्लस कलगुम्बा कांदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तोंगान तोंगान प्लेटफॉर्म दा ngarang मक्ता सु कराइदनो बीजेपी की थंबान संगलेन दा हाइब्रा कोई वा ngangbada से कांग्रेस की मतम सु तोरमबनी अदुना अदु पुसलमदना लान से हौरिबने हाइबना चिंगबदो चप चाने असेंबली दा डिस्कस तौनसी डेबेट तौनसी सु की मतंग दा कराइ भाव लानबा चुंबा हाइबना चिंगबा कनोदो मदु अखोइना चुमना अतै अतै प्लेटफॉर्म दा पंगा ngangnabado मदु कानदे राइट प्लेटफॉर्म मणिपुर की असेंबली कौबिरो मदु की अफफतदो चप चाना नैनबगी तंजादुसु लौमिनसे अदुगा मणिपुर की लैरिबा इशूजिसु अखोई असेंबली दा डिस्कस तौरगा थुना बसे हानगी रेस्टोर तौदना हानगी शांति की फिवम दु पोरकना होटना मिनसी हाइदना करिगुम्बा कांदा अखोई दरकार की मतुंगिना कांग्रेस की मतमदा अखोई तरुलक तरेलक फंबा यावी सही अमदा अखोई अर्जेंसी दरकार लेबा मतुंगिना मरी मंगारक फंबा यावी अदुना ngसाइगी अमुका हंजन जरबदा अनिरक कांग्रेस की मतमदा फंगरे अदुना अखोइसु अनिरक तगी हेना फमोय हाबदो तोबिगनो मदुदी खंगद्रिङैदा लॉ डिपार्टमेंट मदुगी असोइबदु सि लैरेना रूल दु फजना ताक्तबदगी फमदबा खोतबा असोइबदो मदुदो खुदोंग चाबा लौरगा अखोई असेंबली फमगुम साबसि तोबिगनो अदुना अखोई असेंबली फमसि पाके अरुबि सुखना मिनसे हैना आई प्रेस की खुदांगा थमजग लॉ की ओइबा मियंग दा अखोई मसे होय अतो कोर्ट करिदा चटपा ताबनी लॉ की ओइबा मियंग हाबसे अदुगा असेंबली से एनी टाइम अदुम नोंगदा कौरसु याई हुजिकदी अर्जेंसी की मतुंगिना अदुन हुजिक मतम लैरी अदुना नि अखोइना हुजि हाइजरिसे ngasi डिसेंबर की तांग 19 तौनी तांग 30 थोइना साबनी हयेंग गिदमक्ता ngasi तौरसु याई मदुगी रूल ना अयाबा पीरी अदु हुजिकती मतम लैरी करिगुम्बा यादा याद्रगदी कौदा कौबिरक्तगदी अखोइसु लीडर होय थोलागा करी तौसिगे लो कोर्ट की मतेंग लौगदरा कोर्ट का राय दो अखोइ डिस्कस तौगनी हान तमगे